Reka tubasuhuze n'ubundi abakunzi b'Intare Official murakomeye. Ubu ngubu ni vaccine yatangijwe n'Intare za Sarambwe na Alliance Fleuve Congo. Ubu ngubu mumbona ndaho abaveterineri bagiye gufatira vaccine igiye koherezwa muri territoire ya Masisi no mu bindi bice n'ubundi hakontorerwa n'Intare za Sarambwe. Ni vaccine ijyanye n'iby'amatungo n'abaveterineri. Hari umuvandimwe umwe ni motari nashakaga kugira ngo mubaze, ndamubona aje gutwara vaccine hano mu mujyi wa Goma. Motari muraho? Turaho neza. Ahangaha ni Intare Official, ni ikinyamakuru cyitwa Intare Official. Ndakubona waje gutwara vaccine, uturutse he? Witwa nde? Nitwa Twagiramungu Rugigana, nkaba nturutse muri territoire ya Seferi Bashari Mukoto ahitwa Ikirumbu. Ahitwa Ikirumbu. Ubu ngubu Ikirumbu inka zimeze ute? Ndabizi ko Ikirumbu hari inka nyinshi. Ubu ngubu bimeze ute ku bijyanye n'ubworozi hariya? Inka kabisa zimeze neza, nuko twari dukeneye vagise. Twabonye vagise ariko ntabwo yari itosheje, tukaba twari dukeneye indi, ariko nkaba nshimishijwe nuko tubonye indi vagise ya kabiri. Dufite inka nyinshi cyane, Rweru, Ikivuye, Nyange, Bibwe, Mpati ndetse na za Karengera hose na Busumbo. Dufite inka nyinshi cyane. Yego, mu minsi yatabuze twagiye kumva ko Bazalendu, Interahamwe, za Mayimayi, za Nyaturabara bo kwa Jean Marie Bonane n'abandi bagiye batandukanye bakundaga kuza kwiba inka hariya. Ubu ngubu umutekano w'inka byo bimeze gute muri biriya bice? Ubu ngubu umutekano w'inka uko biri kose urimo ugenda ugaragara neza. Ibyo bisambo babyegeje inyuma kabisa. Yego, ku bijyanye n'uburwayi bw'inka ubu ngubu byari byitwaye gute kuva twava mu ntambara? Urabizi ko twavuga ko igice cyose M23 ifite amaze gutekana. Ubu ngubu ku bijyanye n'indwara z'inka byitwaye gute? Izo zarokotse bari abajura bagiye biba inka, ubu ngubu bimeze ute? Inka ziracyahari cyangwa zaragabanyutse ugereranyije n'uko byari byitwaye mbere? Inka zaragabanutse kuko bari abajura bagiye badutwara inka nyinshi, zaragabanutse, ariko ubu ngubu kuko dufite umutekano dushobora korora zikongera zikagaruka. Yego, nuko ngo none reka mbaze, ni vaccine y'inka zonyine cyangwa n'andi matungo nayo bari kuyakorera vaccine? Kuko hari amatungo menshi, burya n'inkoko nazo ni amatungo, ihene, ingurube, intama n'ibindi byororwa, ndetse n'amapusi n'imbwa nabyo ni amatungo burya arororwa. Vaccine muri kujyana niyo y'ayo matungo? Vaccine turi kujyana ni y'amatungo y'inka, ntabwo turabona vaccine y'amatungo y'intama n'ihene. Nuko amatungo magufi ntabwo vaccine iraboneka? Ntabwo iraboneka. Yego. Meruka muri kiriya gice hari umuveterineri witwaga Baragahoranye. Baragahoranye aracyari veterineri wa hariya muri kiriya gice cya muri Bashari Mukoto? Dufite veterineri umwe ukora kwa muzehe kwa Berite. Kwa Berite Kirivita? Kwa Berite Kirivita uva muri Kenya niwe dukoresha. Yego. Ariko turabizi ko dufite n'abandi bana barangiriza mu mashuri ya veterineri. Numve ko atakora wenyine muri izo nka zingana gute n'abandi bana b'abakongomani havuyemo uwo munyakenya, ndamye uko nabo bari gukora. Abo bakorana nawe ariko agenda abigisha byinshi kuko hari byinshi batazi. Yego. Niki wabwira abandi borozi batari gukora ikintu cyo gukora vaccine y'inka zabo? Aborozi bose twagiye tubasansibiliza ko bagomba kuzana inka zabo kuri vagise, na n'ubu ngubu bazishyira ku murongo bazizana, tukagenda tuvagisa inka ku yindi. Yego, reka tugushimire rero. Yewe nitwa Clever Bemba, nkorera ikinyamakuru Intare Official cy'Intare za Sarambwe. Yego, reka tumushimire rero umuvandimwe. Hajya unyibukije amazina ngo ni? Izina ryanjye Twagiramungu Rugigana. Byamungu Rugigana? Twagiramungu Rugigana. Reka tumushimire. Unadusuhuriza abantu bo muri Bashari Mukoto muri ariya malokalite yose, ubabwira ngo Intare Official babashuhuje, tunabwira aborozi bahariya ngo barakagira amata. Murakoze cyane. Muraho neza mwese? Yego. Mumeze neza? Habari zenu? Hamujambo? Jambo sana. Pole na mavita. Mlipata magumu mingi sana muhii tiraje yenu. Kwanza niwapatie pole sana. Kwa majina yangu ni Kamarade Kabenga Samueli. Mie njo minasimamia wa eleveri mu chama chetu cha AFC M23. Ndio maana tunakuya na hawa veterinary. Mimi nataka niwaoneshe
tuanzishe kwanza hii kitendo ya kuvaksine hizi mang'ombe zetu. Nazanye na Dr. Veterineri Theo, niwe uyu mubona, nazanye na mugenzi we veterineri Philbert, ndetse hari n'abandi ba veterineri mu bwe baza kuza. Hari veterineri Chicho na veterineri Dr. Felix. Okay, ngira ngo rero mwese muraborozi siko bimeze. Reka mbanze mbaye ntashyo rero z'ubuyobozi bwacu bwa guverinoma yacu. Guverineri Bahati Musanga yambwiye ngo mbasuhuze tena, pole sana. Yambwiye ko muri abanyamuryango, siko ni muri abakamarade, ni muri abanyamuryango mwese. Niyo mpamvu mubona icyama cyabatekerejeho kirabakunda kandi gikunda n'ubworozi. Niyo mpamvu mubona twaje tuzanye iyi miti. Iyi miti ni indwara yitwa ubuganga bw'inka bw'amatungo. Iyo bujya kwica inka iva amaraso mu mazuru, wenda veterineri ari buze kuza kubisobanura, cyangwa niba umwanya ushize nanjye mbibabwire. Ni ukuvuga ngo iyo nka iyo irwaye nta muntu ugomba kuyikoraho. Iyo nka iyo irwaye igapfa nta muntu wayirya, iyo yariye nawe arapfa. Ni ukuvuga ngo rero ni ugukingira inka zose nta n'imwe mushigaje. Niyo mpamvu icyama cyabatekerereje, yamaze kubivuga perezida, byatangiriye Masisi, inka zirapfa. Twaravuye tugera muri Karehe, teritwari ya Karehe. Ubu tuje hano muri teritwari ya Nyiragongo. Twagiye turarenga no hirya muri Side Kivu, hirya iyo ngiyo. Ubu abantu bari kuvura ahantu bita za Remera na za Kadasomwa, hafi ya za Bukavu, niyo bageze. Abandi ubu ngubu tuvugana bari kuvura za Bibwe, berekera iyo hasi kugira ngo iyi ndwara tuyirukane, icyorezo kive hano. Mwebwe rero mufite ikibazo gikomeye kuko muri ku mupaka, murabyumva. Iyi ndwara uko babivuga, bavuga ko iva mu bibaya, ahantu bibaye nk'ibi biranga. Ure mufite amahirwe menshi yo kurwaza iyi ndwara, kandi iyi ndwara ni kimwe nuko mujya mwumva covid corona. Nimwese nimuzi uko meze. Bivuga ngo niba umuntu urwaye covid nta muntu umukoraho, sibyo? Iyi nka rero iyo arwaye, aba veterineri bari hano, iyo bashaka kuyifasha ngo bayivure barambara, nta nubwo zinakira. Iyo ipfuye ni ukujya kuyihamba bifubise, bambaye ahantu hose kugira ngo utagaragara, bitagira uwo bigiraho ingaruka. Ubu dufite abantu bapfuye iriya za Matanda, bishwe iyi nka yararwaye irapfa, barafata barabaga. Bamwe abantu 9 bari mu bitaro baracyabatereta, abandi bantu barapfuye i Matanda. Amafoto arahari, sinzi nimushaka ndaza kuza kubereka. Rero niyo mpamvu twaje gutangiza igikorwa, kirakomeza muri teritwari ya Nyiragongo. Turavanga perezida, ndagira ngo mudufashe, mutubwire ahandi hantu mwagiye mubaka amasita tugomba kuvuririza inka, kandi turagira ngo tubikore vuba. Rero ubu niyo mpamvu tuje gutangiza igikorwa mu mutivete. Zana kabate kamwe. Uyu muti ubangaha ni inka 500. Ni uvuga ngo uyu muti uza mu mazi, ubufunze ugize. Uyu muti uri aya ni amazi awusorosye, unukudiriwa. Urumva ni ukudiriwa. Aka kaba kari gatera inka 50. Ni ukuvuga rero ngo aya ahangaha ubu bimeze bitya, bimeze bitya, ni inka 500. Murabyumva? Turatangiza igikorwa, abaveterineri bazakomeza, turabasigira abaveterineri mukomezanya nabo kugira ngo nibura mu cyumweru kimwe hano muri Nyiragongo igikorwa kibe kirangiye, kuko turashaka gufungura amasoko. Abantu bameze kirekire bakennye, twarafunze amayira cyane cyane. Rero turashaka gukumira duhere hano ku mbibi zacu n'igihugu cy'abaturanyi. Ndagira ngo rero abaveterineri batangire bakore mazi ubufunze ugize.
uyu muti uri aya ni amazi awusorosye ni ukuwudiriwe urumva ni ukuwudiriwa aka kaba kari gatera inka 50. Ni ukuvuga rero ngo aya ahangaha ubu bimeze bitya bimeze bitya ni inka 500. Murabyumva? Turatangiza igikorwa, abaveterineri bazakomeza, turabasigira abaveterineri mukomezanya nabo kugira ngo nibura mu cyumweru kimwe hano muri Nyiragongo igikorwa kibe kirangiye, kuko turashaka gufungura amasoko. Abantu bameze kirekire bakennye, twarafunze amayira cyane cyane. Rero turashaka gukumira duhere hano ku mbibi zacu n'igihugu cy'abaturanyi. Ndagira ngo rero abaveterineri batangire bakore kandi mukomere. Iyo niyo message nari mbazaniye, ariko niba ari ubutumwa mwampa najyanira guverineri nk'uko yantumye kubatashya mukamusuhuza, ni uburenganzira bwanyu, cyangwa niba ari ikibazo kimwe cyangwa bibiri, noneho igikorwa nyirizina kigatangira. Ubutumwa bwa mbere, ubutumwa buhari ni ugushimira guverineri de province watuhaye vaccine na kukushukuru pia wewe mwenye umekamata hii riske kutoka mu province mpaka kukuya hapa mu village ya Kanyanja groupement ya Buhumba. Zaidi guverneur de province mwenye ametukumbuka kutuletea vaccine juu ilikuwa siku mingi hatupate nyama, masoko zilishakafungiwa. Mimi nawaza mu territoire ya Nyiragongo tukisha maliza vaccine batatufungulia masoko, ndio kabisa, Masisi, Karehe na Nyiragongo, nyama zisirikire. Na message ingine tunaomba gouverneur de province atusaidie hii patirage communautaire ya batate na batateku yenye balituachia purke batoto bakunywe maziwa baishi mzuri basipate bwaki, aendelee kuisimama hako. Aba batu benye bako nakia ilima antuka apane message kubatosha. Asante sana. Asante. Okay, kuna mwingine anaweza sema neno tuanze kazi. Kabiri. Hari jambo wavuga? Kusuvagira no kaburi jambo wavuga. Bara bisabye one buri kitanye n'urugo. Murakoze cyane. Nanjye ikintu nakongeraho, ibi ngibi birashimishije cyane. Kuba duhaye vaccine ni byiza cyane, kuba yagira akatubwira ngo wenda akadushimira cyane akavuga yuko ibi bintu byadukoreye ni byiza cyane. Ariko ikintu cyari kurusha byose ni uko ari kugira abate kino kiba bari guhinga, kagira atakatubwira akatubwira ko wenda kino kiba bakagira bate akagihagarika. Nta kintu nge narenza aho ngaho. Murakoze. Witwa Samu. ntabwo uvuze neza Samu, ukivuga amazina yawe neza mu buryo. Njye nitwa Samuel Bizuru nzaba nita. Okay, Samu. Ese mwebwe ntimujya nta karirimbo kacu k'icyama muzi? Ntabwo kari kina ngufu, ntabwo muyizi? Murayizi? Ntabwo mugaruka ngo chama chetu ina nguvu sana, chama chetu ina nguvu sana, chama chetu ina nguvu sana. Murakoze. Hari ikindi nabasaba rero, sibyo? Kugira ngo tugere hano nuko abagabo nkamwe, ababyeyi nkamwe babigize mu ruhare. Perezida mugomba gushaka kubaka imbaraga kugira ngo mube hano. Ibyo musaba guverineri rwose nzagira nzabimubwira, nawe akunda inka nawe n'umworozi. Ariko hari ikindi gikomeye mugomba gukora. Niba turi hano hano nuko hari igitonyanga cy'amaraso cyahamenetse, sibyo? Ingo Nimufite abana b'abasore se? cyane. Abafite mujya inama kisi, murabona se bizagumya kuba bityo uyi kugira ngo tugere aho tugera, tuve hano tube dufite aho turi, nuko hari abana bacu bitanze bayobowe n'umugabo wacu w'ingabo Generali
Sultani Makenga n'abari umunabe n'abandi bose bose uko bumvise tugomba kubohoka tukagira uburenganzira iwacu bakeneye imbaraga rero. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo ukutungana dutya buri mugabo wese afashe umwana akamuhereza akajya mu gisirikare, aho bari bacuma bakajya imbere, sibyo? Siko bimeze. Ndatekereza na hano muri mudafite abasirikare bahagije ku buryo mwavuga ngo turihagije reka tubanga gutya birangira ngaha. Harwo ariko bimeze. Mureke twubake, sibyo? Tugomba kubaka imbaraga bakubwa ya AFC M23 kutusaidia kusudi mafugo yenye munakuya patia vaccine ipate nafasi ya kukura mayani. Juu hakuna mungini ama watu bila mafugo. Mafugo na mulimo njina acha watoto wetu wanaishi zaidi. Unaona hapa gisi tunaishi Bwaki ilikuwa ishamaliza batoto juu ya maesekirite mingi, me depuis wakati AFC M23 inasimama mwai mungini, mangombe zinaonekana tena mumungini, Rojore ama Bwaki imeisha mwai mungini. Kumbe rekomandasyon yetu kabambi ni kuomba viongozi wa AFC M23 kukataza hawa watu wenye wako na lima patirage communautaire zaidi, wenye wako natokea nchi jirani, wenye wako wanalima ile patirage communautaire waiache kabisa. Asante sana. Ndio tunakushukuru kandi turagushimye. Reka dukomeze dukurikirane n'ubundi uburyo inka ziri kugera muri kino kibaya ziza n'ubundi kuri vaccine. Bakunzi b'Intare Official, ahangane handi mu kibaya agiye gutangira vaccine muri Nyiragongo, aho bagiye gukora vaccine y'inka. Ntabwo ndaza kubaza veterineri nibo basobanukiwe n'ibijyanye na vaccine ngo yitwa gute na gute, n'indwara bagiye kuvura uko yitwa. Turaza kugenda tubabaza uko bigiye, donc indwara n'ibyo bagiye kuvakisa n'imiti bagiye guhereza inka. Ndabona ndi kumwe n'abaveterineri n'uhagarariye aborozi mu gice cyose. Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kuribera, bamaze gukura muri bya bibazo bya guverinoma ya Kinshasa. Ndumva bahari bose, reka dutangire tubirebera hamwe n'ubundi. Musobanurire gute? Tugiye gutangira igikorwa cyo gukingira indwara y'ubuganga bw'amatungo Rift Valley Fever. Izi rero ni inkingo tugiye gukoresha. Tugiye gutangira gukingira mu kanya, tugiye mu gikorwa cyo gukingira. Umunsi tugiye gukingira inka 3500. Ubwo tugiye gutangira muri aka kanya, ubwo wenda ubuyobozi buri hano uyoboye kino gikorwa bahagarariye aborozi barakomeza baduhereze umurongo turagenderaho, ariko nyirizina inkingo zirahari zihagije. Ubwo namwe murakenera ko amatungo yanyu abari hafi tubafashe gukingira iki cyorezo, dufatikanye kukirwanya, turebe ko amatungo yanyu mwayatunga afite ubuzima buzira umuze. Twizera ibindi byose muragenda tubisobanukirwa ko igikorwa kigenda cyavanza, ariko ndakeka ibikenewe byose biri tayari. Yaba twebwe abaganga turahari, imiti irahari, n'ibikoresho birahari. Igisigaye ni uguhuza ibitekerezo tugatangira akazi ku gikorwa cyo gukingira, kandi twizera ko kiragenda neza. Murakoze, Imana ije hano muze. Urabona ko imiti yakomeje kuza ku bwinshi. Ndabona ko hari n'ubundi buyobozi n'ubundi bigiye butandukanye. Ahangaha nta muyobozi ukuri ahangaha muri kino kibaya. Tubona n'ikibaya kino ni ikibaya kitwa ngo iki? Bayita patirage communautaire Buhumba. Yego, ntegereje mikoro n'ubundi ibifate noneho usobanurire abantu manze. Witwa nde mubyeyi? Mie majina yangu ni Habaweze Tabaro. Habaweze Tabaro niyo mazina yiwe? Ngaba ndumu perezida uhagarikiye aborozi hano muri Nyiragongo. Hano muri Nyiragongo, donc territoire yose? Territoire yose. Umuntu ukomeye? Umuntu ukomeye guhagararira aborozi muri territoire ni ibintu bitoroshye. Ubona yuko bose urakomeye cyane. Ubu ngubu namwe kino ino vaccine mwayakiriye ute?
Vaccine tulifurahia sana terimake balikuwa bako bana vaccine Masisi na teritwari ya Karehe hivi bamisha vaccine maliza vaccine kule, na sie tunafurahi sana. Wakahaji wa teritwari ya Nyiragongo wamefurahi sana juu wamepata vaccine yenye inatoka kwa Alliance Fleuve Congo M23. Vraiment kitu kenye bamefanya ni cha mzuri. Hivi ile magonjwa yenye litatiza ngombe za Masisi na teritwari ya Karehe hapa kwetu ku teritwari ya Nyiragongo tumepata vaccine mbele. Inawezekana kama sie magonjwa haitatuvamia juu Alliance Fleuve Congo imetuletea vaccine mbele ya wakati. Aha, nukuvuga ngo donc ngo ntabwo ngo barashimira cyane Alliance Fleuve Congo mama 23 kuba babashije kubona vaccine ngo bakingira muri teritwari ya Masisi muri teritwari ya Karehe. Ubu ngubu teritwari ya Nyiragongo niyo igezweho, ndabona n'inka zitangiye kuza, inka nyinshi nubwo wenda hano ni muri kino kibaya ubona uko ari kibaya kidafite amazi. Wenda nagiraga ngo mbe nababaza ikibazo kimwe, ahangaha ndabona nta masoko ahari, na ahantu h'ibirunga, amazi mushora muyakura he? Mai yenye tunapatia ngombe zetu, unajua tuko ku nchi jirani ya Rwanda tangia zamani, njo kwenye tunapataka mai kama mvula haikunyesha, tunaendaka ku pays voisin banatupatia mai. Juu hii patirage communautaire ilikuwa créé depuis 1941, njo ilikuwa créé na iko sanse kuchunga wakahaji wa territoire yote ya Nyiragongo, na bupana ya hii patirage communautaire iko na au moins 2336 hectares yenye inapasha kuwa ya kukurishiamo mafugo ya wakahaji wa territoire ya Nyiragongo. Aha. Mbona niko naona hapa karibu wako na jenga hizo mapatilage, donc hazianze kuwa mfasi ya kujenga, donc fasi ya habitation. Benye bako banajenga pale ni batu benye bako na kuwa kreye na bashefu benye banazunguruka karibu na ipatilage communautaire. Tungeliomba mazi ubufunze ugize uyu muti uri aya na amazi awusorusi unukudiriwe, urumva ni ukudiriwa akakaba kari gatera inka 50. Nukuvuga rero ngo aya ahangaha ubu bimeze bitya, bimeze bitya ni inka 500. Murabyumva? Turatangiza igikorwa, abaveterineri bazakomeza, turabasigira abaveterineri mukomezanya nabo kugira ngo nibura mu cyumweru kimwe hano muri Nyiragongo igikorwa kibe kirangiye, kuko turashaka gufungura amasoko. Abantu bameze kirekire bakennye, twarafunze amayira cyane cyane. Rero turashaka gukumira duhere hano ku mbibi zacu n'igihugu cy'abaturanyi. Ndagira ngo rero abaveterineri batangire bakore kandi mukomere. Iyo niyo message nari mbazaniye, ariko niba ari ubutumwa mwampa najyanira guverineri nk'uko yantumye kubatashya mukamusuhuza ni uburenganzira bwanyu, cyangwa niba ari ikibazo kimwe cyangwa bibiri, noneho igikorwa nyine kigatangira. Ubutumwa bwa mbere, ubutumwa buhari ni ugushimira guverineri de province watuhaye vaccine na kukushukuru pia weye mwenye umekamata hii riske kutoka mu province mpaka kukuya hapa mu village ya Kanyanja groupement ya Buhumba. Zaidi gouverneur de province mwenye ametukumbuka kutuletea vaccine juu ilikuwa siku mingi hatupate nyama, masoko zilishakafungiwa. Mimi nawaza mu territoire ya Nyiragongo tukisha maliza vaccine batatufungulia masoko, ndio kabisa, za Masisi, Karehe na Nyiragongo, nyama zisirikire. Na message ingine tunaomba gouverneur de province atusaidie hii patirage communautaire ya batate na batateku yenye balituachia purke batoto bakunywe maziwa baishi mzuri basipate bwaki, aendelee kuisimama hako. Aba batu benye bako na kia ilima antuka apane message kubatosha. Asante sana. Asante. Okay, kuna mwingine anaweza sema neno tuanze kazi? Kabisa. Hari jambo wavuga?
ndumva wagira hano ukabura ijambo wavuga. barabisabye rero niba urifite ngo nurivuge. Murakoze cyane, nanjye ikintu nakongeraho, ibi ngibi birashimishije cyane. Kuba duhaye vaccine ni byiza cyane, kuba yagira akatubwira ngo wenda akadushimira cyane akavuga yuko ibi bintu byadukoreye ni byiza cyane. Ariko ikintu cyari kibaye kurusha byose ni uko ari kugira abate kino kiba bari guhinga, kagira ate akatubwira akagira ate akatubwira ko wenda kino kiba bakagira bate akagihagarika. Nta kindi njye narenze aho ngaho. Murakoze. Witwa Samu. Ntabwo uvuze neza Samu, ukivuga amazina yawe neza mu buryo. Njye nitwa Samuel Bizuru nzaba nita. Okay, Samu. Ese mwebwe ntimujya nta karirimbo kacu k'icyama muzi? Ntabwo kari kina ngufu ntabwo muyizi? Murayizi? Ntabwo mugabe uvuga ngo chama chetu ina nguvu sana, chama chetu ina nguvu sana, chama chetu ina nguvu sana. Murakoze. Hari ikindi nabasaba rero, sibyo? Kugira ngo tugere hano nuko abagabo nkamwe, ababyeyi nkamwe babigizemo uruhare. Perezida mugomba gushaka kubaka imbaraga kugira ngo mube hano. Ibyo musaba guverineri rwose nzagira nzabimubwira, nawe akunda inka nawe n'umworozi. Ariko hari ikindi gikomeye mugomba gukora. Niba turi hano hano nuko hari igitonyanga cy'amaraso cyahamenetse, sibyo? Ingo nimufite abana b'abasore se? cyane turabafite. Mujya inama kisi murabona se bizagumya kuba bityo oye? Kugira ngo tugende tugere aho tugera, tuve hano tuve dufite aho turi, nuko hari abana bacu bitanze bayobowe n'umugabo wacu w'ingabo Generali Sultani Makenga n'abari umunabe n'abandi bose bose uko bumvise tugomba kubohoka tukagira uburenganzira iwacu, bakeneye imbaraga rero. Murabyumva? Turabyumva. Ni ukuvuga ngo uko tungana dutya, buri mugabo wese afashe umwana akamuhereza akajya mu gisirikare, aho bari bacuma bakajya imbere, sibyo? Siko bimeze. Ndatekereza na hano muri mudafite abasirikare bahagije ku buryo mwavuga ngo turihagije reka tubanga gutya birangirira ngaha. Ariko ariko bimeze. Mureke twubake, sibyo? Tugomba kubaka imbaraga muzahaba. Siko bimeze? Umutekano uzaba mubi, aduye azagaruka, azabashamburiye, bazavuga bati mwebwe ikigende twarabifotoye turabibona, ubu turi mwese murimo murafotora. Bamwe barohereza hirya no hino ku mashusho media, bazabaza mwezi Perezida kigende ari kumwe n'umugabo witwa Samuel mu kibaya, amagambo mwavuze uzayazira ntantu have, sibyo? Nimureke twiyubake rero, sibyo? Ntabwo dushaka gusubira inyuma, ntaho tuzajya, hano ni iwacu, sibyo? Mufata abana banyu. Ninde mu kamarade hano ushinzwe recruitment? Ninde? Ntabwo yahageze ariko barahari. Reka ndebe mumfashe rwose. Ni bande bemeye bakavuga bati rwose iki kintu kamarade Samuel avuze nicyo turabubwira abana bacu, nagacire reka. Nagacire mufite abana baba majoro ba colonel hano muri agace kanyu, namwe mwumva mufite fier, sibyo? Mwabasaza murabyemeye? Murabyumva neza? Mweze ndamubaza ni abasirikare udaye ni babangana iki, muzamwamushyikirije mu cyumweru kimwe byumweru bibiri, niko bizagenda? Ni kweli? Kweli. Mbona mseme basi? Umesema? Okay. Sawa rero, Mungu awasaidie, Mungu awalinde, tuko pamoja nanyi na siku nyingine tutarudiaka. Tuko na mavaksi ya mangombe mingi. Ubu yini Rift Valley, hari ya Sharibo, hari ya Yigifuruto, hari y'Uburenge, tutu. Ibyo bintu byose tubagezaho kubera muri abanyamuryango, muri abakamarade, muri abamambure b'icyama cyacu cya M23.
sibyo? Murakoze rero, Imana ibarinde, mureke dutangire akazi. Anga rero abakunzi b'Intare Official, ubu ngubu murabibona neza, niza nka hari abantu benshi batari bazimenyereye, niza nka z'amahembe, inka z'amahembe rwose urayibona. Ahangaha ni hamwe n'ubundi, ubu ngubu nk'uko muhabona hakomeje kubera bya bikorwa bya vaccine, aho bakomeje kuzitera imiti, murazibona hari abadogiteri b'inka bagiye batandukanye, ubona uko rwose bamaze kuzubakira ahantu ho kuzikorera, ubona ko hari inka nyinshi rwose zikomeza kuza, ariko ukabona ko hano hari hafite ibibazo by'umwihariko n'ubundi, kuko kino gice ni cya gice n'ubundi cyabayemo cyane cyane FDLR, nicyo gice, iki ngiki ni igice wabonaga ko cyari kirimo ubucengezi cyane, za FDLR niho zabaga, za Wazalendo niho zabaga, ku buryo ubona ko ibikorwa by'ubworozi byari bisa naho bitagomba gukorwa muri kino kibaya, kuko ahangaha ni ahantu hagenewe ubworozi, ariko ukabona yuko igihe cyose ko bazaga n'ubundi bakanyaga ndetse bakaniba, bagatwara inka, bakica abaturage, amahene nayo barayatwaraga, ubona uko byari ibintu bitandukanye. Ni ikibaya kinini nk'uko mukireba, ariko murirebera muri iriya misozi yo hakurya, murareba muri iriya misozi yo hakurya, ni imisozi iri mu Rwanda, kuko ndahamya yuko Manza ari mu karere ka Rubavu muri za Cyanzarwe, uko babimbwira ni muri za Cyanzarwe. Ubona yuko ari ibintu n'ubundi, ubona ahantu kuba hari ahantu, ahangaha nkubwira hari defense za FDLR, hari defense zikomeye za Wazalendo, hari defense nyinshi, kuko kino kibaya murakibona uburyo bwacyo, ubu ngubu ngewe nkirimo, muri kukibona, ni ikibaya cyabereyemo ibintu bigiye bitandukanye byinshi, ariko ubona ko ari ikibaya atuka ubu ngubu gituje. Aba bantu wenda murabona abantu bari guturuka muri ino nzira bari abantu bagiye mu Rwanda, bagiye gushaka ibirayi. Ni ukuvuga ngo kuva aho mpagaze ugera ku mupaka w'u Rwanda, urareba, niba mureba neza ariya amazu ari hakurya, wenda ndakuruye, abantu bahazira ni imisozi yo mu Rwanda, ni imisozi yo mu Rwanda, ni imisozi yo mu Rwanda, imisozi yo mu Rwanda murayireba neza. Aba bantu rero mubona hano imbere yanjye bagiye mu Rwanda gushakisha ibirayi, gushakishayo n'ibindi byo kurya. Ubona ko ubuhahirane bw'ahangaha hano muri kino kibaya ari ubuhahirane twavuga bwiza kandi bugezweho. Ugiye mu Rwanda, ugiye gushaka ibirayi mu Rwanda, ubona ko n'abaturage rwose bagenda rwose, ubona bebemye, ubona ko nta kibazo. Ahangaha murebe izo nka rwose, sinzi wenda inka, izi nka z'ahangaha zigiye zitandukanye cyane n'izo nakundaga kubona iwacu i Masisi, kuko nkubona zimwe z'amahembe, nka z'amahembe rwose, izi ngizi nizo zirwara iriya ndwara n'ubundi izi ngizi bamaze kuzitera. Ubona uko rwose ibikorwa n'ubundi bikomeje ahangaha. Nyabonye banashimira gavana wa Kivu y'Amajyaruguru, kuko nawe ni umworozi, Guverineri Son Excellence Guverineri Bahati Musanga Erasto. Ubona uko rwose, ubona inka, abantu batazi icebe ry'inka, yego ubona ko, ariko izi nka zifite amahembe ntabwo zica, yene kuzitinya, ndi kubona amahembe nkagira ngo ariko udafite amahembe ngo yica nabi kurusha iyi, wera gukubita ikagutsikunira. Dore we chaki kama wagitenya.
kurangara cyane pasta oya akarani ko wateye ako ntigateye akaba gateye yego ako gateye ako ndo gateye ano waryo gatera gasuri inyuma kari gateye aho gateye no okay irateye iyo iragiye Siribye ireka ndayitera sawa tera niyo iri vaccine ingwe irateye